Chanaragadi, please subscribe to the channel, like the video, and subscribe the bell so dum kingzen biramo. Hello, thank you so much for joining us here today. Welcome to the channel. Matam kuirabagi tungda video matam thakat sagena asi lakchari sini August ki date 1 da thakat sagi khanjabani adubu August ki at least first week phogi manung si thakat sagi khanjabani boko adubu internet issues na maram oiraga ngamja hodre adubu hojekting amani August ki date 15 ngasi recording date sidagi August ki aroi babo sida kari leke habdi yengminarsi aigiti usually Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday weekdays ki matung ina tawjabani ko. Sunday da pokpo ina Sunday da yengbiro, Monday da pokpo ina Monday da yengbiro, adugi makata na so on. Ahan bada Sunday da gi horasi, but adu hodringan mangs da wahem tang hapsage. Personal reading se May da gi horaga May, June, July se tawbang amja gi dra dubu hojek August da gi ai amuk continue tawjare personal reading pambira kadi ai gi contact information details ai gi description box da gi dam lobi biagani. So let's move on and Sunday dagi horse. Hapta ani muk tang ngai rabani na Sunday gi tenta torje Sunday gi khoi han bada lai se handa ki thase da mai pakka da ba the star tawe khan ba thaba ama na traga pangtho ke khalli ba thaba na hangai chamam na lai ma ga su handak se anau ba mai kai ma ura ani mai kai am khang ani Sunday jingi lai bak phaba Sunday jingi daw ya ba hai tare ko dumbu oi ko August thase so Sunday jing na kai gumba thapam pangthok ning mkhot ning ba lai ga su na hangai pallaga lai ba handak thase na amka try to biu ko hana hope manga maga somka try to bi soidana handak ni mai soidana pakani ha basima ujari mai pak pa draga su mai pak na gi lambi ma thengna ko lambi mo o si ma lera ga di ai yarni si ta pu soidana yarni adamai thajaba pi ga daba pamba yam di soidana tholakani hana tare ko Sunday ji now let's move on to Monday singi lai si handaki thaga sthanung sida lai se 2 off roads moi se planning stage lai whatever kanom tawe khan ba khot pa si mathab pang thoki si mathab ko tawge si gi khoina ngasi pa ga doi bising just thab ke ka thawing gang ma tang na ta oi par se bako nungsi non gi family gi tu gi ta gi nangai pa ba du na to ana mo overall reading ana to ana tor si dubu handak tha si gi na lai se 2 of roads Monday jing gi nangai plan tor be anything nangai oi thok tra ba gi maram se oi thok tri ba gi maram drak oi ro ga su mai pak ma oi da ba adu gum ba gi maram marak ta dum mar thingang da dum lep ki ba oi thok pangam ki da ba mayam se maram se kari ki no hai tar ga di Monday jing le planning soi hai ne ba ko planning je jumne yat pa gi adugi indication am pi chumne yat lo hai bana chingma tra chumne yat pa hore handaki August tha se da planning je tawe khali ba thabak ti planning da handak tha se da phajana plan ta thok ka thammo na tra plan ta thok pa horo natra handak tawriba planning je chumme haidi leidana mi gi masa gi sida dum chana badi ojar dine bako so let's say some Mondays ki planning je already planning horo haine ba some Mondays ki already plan ama leire ba dudi plan to kitang hena refined o hen ba kitang hena detailed o na sima tawba si to na si yadrag na si tawge si yadrag na si tawge admaina madi ways se khara tam bako adugumba and if you already have a plan pasan detail of plan ama leire di okay adudi nangi okay tare mathang tha September sida soidana hadi mathang makha ta ba lambi se tholakani ha badune bako but handak tha gi onadi planning is very necessary hojik planning pasan taw kho haina hai ri bako Tuesday ki handaki August tha sida lai se any taw ba thabak se ma tawge na tra se maning bu thonge khole na khan ba sing se mo ona taina ba ta ona ta bako King of Cups hana hope sida man lai jaram ba kolamba ai si thabak se ma di August tha se so oidana yarni na khalamaga su hojik thalom da sida somehow khut ai chi na thok pokot pa dugi matang sida maina piri bako daw kitang ya de handaki tha se loram da sida tha horak pa daw yaram ba yai ko adu thalom da sida daw ya salakta ba maina tae bako but si hairena thawai nuai ta bu to bi gano because si di thalom da khatagi ne bako mathang tha da September da mu daw yarak pa ki chang su dong wangi and makhatani yeng ba da lai se adu hairamak ta na jo masana yamna hope se Tuesday jing gi ni ko hope se mang bai mong su ude ba ai taw gi ne hona gi ne haidi isa gi puning da ma khanja bam lai ba do ai si soidana taw ni khoni ha ba duma ai hujik mai ti ba phanga jo amuka su try taw ni ha ba do adugi wakhalon do cheli do phazu pais mai chen ga dam ne ko aduni Tuesday gi le handak thalom cha lom dai si da anything taw ge khot ke khan ba se handak gi thaloi ba bo tang ai bi ra ga se mathang thas da mu kahani taw ba yara ga din mai taw bu su yai ba ko because daw ya da ba kar pi rim na thabak to hon ke hona ra mai thi ba nang do saru daw yara da bagi fees tangkak se kitang chalan ga kan da September da mu continue to ba do thabak se adu da na kitang mai pak pa mi se uye ba ja sandak thaloram daw loram dai se botang gi ne ba daw ya da bagi mo uri se
aduni Tuesday Wednesday gi leise moise thabak mi natraga opportunity sigi hedi direct yam thina clear cut yeng mangam re dubu something like this hai tare ko yamna close ba nuksina jaba ma natraga yamna thaba ingkang ama opportunity ama imung manungki tawsangada thaba poigara ma poigara anything mana nahangai tawe khalamba Wednesday singina nahangai tawe khalamba seisida dum leptana dum changsan jaba ko adu handak tha sida ti moise sida ilap thoge haba wakal je khalle ba ko ai kado tawjaro doino ai ware ai sigi potsida hona mandana ware na chathokki na mai je laithoge na khalle ba dubu laithok pasing ngamda ba hai ba ko handaki tha sida tasing na sigi thabak se engonda phatte hairaga su habit phattaba ma thadoke khallaga su ko handaki tha sida dingam moye ba ko Wednesday jingi tare se anoba habit miyo ba je phattaba habit adi even pick na yamna small oiba example am piraga so ayuk thena ho pe ju phattaba habit amani ko dagi shagi fitness ki yeng zada ba di isha sem da ba hai tare ko like shu fitness health ki ko adu loin mak ti yang isa sem da ba su bad habit makhala mane ba nungai ke hena ko na wara kani ha ba adu na adu gumba handaki tha sida Wednesday jingina ai se handak tha sida gi ai phajana laidana isa sem ga khotke khanba lairamaga su ko handak tha sida kitang wana thokani ma se laitho chalage phatab sida laitho chalage ha su ngam da ba to ma oine ba andoni Wednesday gi leisi so September gi adum daw yarak pase dum masan tamni ko daw tangkak ambo yadra tangkak ama leire ba sibu daw yadra ga ti mathangi tangkak te daw yarak pom dum tho idana aduna laitho chapang ngam da ba isa sem khotki isa I phana tawe khan badong ngam da ba mathang tha gi di soi ngam kani du handa ki August tha loiram dai si bo ki di pi dre ba ko du gi daw du ma di now Thursday gi mu yang si Thursday singi tare sina heartbreak three of swords eta hai ko but not exactly heartbreak ko it's like misunderstanding gumba imung manung khana chena boy gera mi amana hadi na ga ene amna luna khanjaba thabak tawmina ba superior na traga thabak ki colleague amana betray tawbo gumba betray mak na traga jo pot se example se macha doina pijage ko ai ga luna tina bai manabi ma phat laitho mi am ga tina gi maram se ngonda haram da ba kam khana gi bulai ta ba isa da amna thawai nungai je da ba dum ba thamoi kai ba gi ko thamoi kai ba je nungsina ba khatang kai ba na te ba aina yam close oina khanjaba mi am imana ba senior colleague imung manung gi mi mari mata ko aina yam luna moi gi da mata aina khanjaba chang da moina manarak ta ba gi adu gi mawong do ura aga di dum thamoi kai ba se dum kai ne ba tu duna adu umba gi matang sida thawai am nungai ta ba gi lei ba ko handa ki thaloram dai sida Thursday singi so be careful and dugumba tho aga di yam kanna thawai nungai ta so because it could be a misunderstanding adune ba ko sigi card sigi meaning the misunderstanding na tawbak adi heartbreak haiba misunderstanding na create tawba misunderstanding na maram oikhiba thamoi nungai ta budune ba adu do misunderstanding oramba yai so adu yam hakna thawai nungai ta ba khanjami kano thawai di khadi nungai roi handaki tha loram dai sida in haiba yam close mi yamna maina tawbada gi thawai nungai ta ba dubu clear up tawba am changi ko wa ja phajana sena ngang thona bam changi du laire now Friday nge mu yangasi Friday jingi handaki tha sa lai se Night of Swords ko Night of Swords say it's basically me on the trust issues khale ba night oidini ko ma se trust issues khar lai Friday jing se aina sima tawsali sibu tawdi ne ba tum changsan duine ba changsan laga changsan na tum trust issues lai ba changsan na ma khalza as ai sibu soira bane adu da khal lai ba duna adu khanmal laga su ai soira bra what if as khanmal laga su chale bu khongpham do soira pa ya ba adu duna adu ni pi se aga sthagi loram dai sida wakhal do da finally aina hangai khalam ba chumame aina nangai aina si je what if si je minus hoira magadi thaba ma for example paisa yam changba thaba am tor ba si je ai mandi man gre da haidi leidana paisa chang rasu dum yadi yaram gani da moina si da paisa chang khot pa hai jena what if khan na paisa do pitho kra thabak tu loisang gre do thabak tu lora kan da ko na adu di paisa lupa cham dang jang ga daw ne na ka na hairak pa do adu i thabak tu ti adu no lupa lising tara kunting thoi du kai gi no ka na adu isa na regret lak pa do adu ne ba pot se the si mak thokani habadi nataba adubu atai situation da dum panbiro ko high explanation je si je soi do di mali da khan dum changjan ba do last so soiram ba do admain ta ba Friday si
handaki tha loiram dai sigini ko ina pari tha horok pagi nate whole tha gi dinate tha loirak pagi sida smain lai sineba. Now Saturday game yengasi. Saturday ki lay King of Swords lay ko King of Swords se basically pot ki mati amna guarded oiba thaba ma opportunity ma chang pangam da basi guarded oiman basina ko thang paraga isai dan da nang changa ibudu bu pangching da chingna bai tar mina asi ki paisa je smaina insurance mai thadara ga di paisa su kai lakani chahi su ta kana ga mina approach tawreba and the Saturday jingna da ki thaloram da ga any opportunity phagera pharogera dum ignore tawbuto thajade ana let's say paisa phangada ba scheme ama government gi scheme am la eba ko ai example yam pining asi government gi scheme ama la ai gi scheme jina chahi asuk tagi makha ta na haidi criteria je Saturday jing sida loina mak match to ni ko haije ado smana match to ba criteria ma'am je fill up to ga edi related documents kai thagal ga paisa je asuka kai thaba yani singka to paisa juna ti kana haire ba adusu thajaroidineba noina haido soidana ingonda du kona farata kani nei thajade da ka ta de aduduna samaina thajad ganda base mi pangtha thajaw haibdina taba thajada base phadi phayeba adubu fact check tawba haibam leidana fact checks to tawra matungda si pochena chummi si pochena lali haiga do khangadine badubu mina postor po khudingi nang toy nang haido lalangani nang haido lalangani thajade si attitude chela ga de opportunity do masam thanda dum khutena thoki bata aduduna handaki August haloram da sida adugi attitude to chelaga laibudu the opportunity khotagi na thokpa haina main laiyebo ko so be careful adugaini handaki August haloram da gi reading macha ma kaisu minute 30 phana sangdaba male all the best and makhatana dum hoje view budi yam kiro ko because internet ki issue khar lairibani na aduna let's see makhatana pambalera di comments to khadi tangna torkodo di male dubu tawbiro yaraga di mapanda lebgi di dum tawba yani duduna comment dum tawbiro simasimi ni khoning ai dum request to ngamna tawjarake internet se dum yaraga di aduni thank you so much for being here till the end of the video channel gadi please subscribe to the channel like the video and subscribe the bell so dum kingzen biramo and I'll see you soon bye